Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу Дони Кейджи каналыбыздын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 8 ноябрь 2025 жыл Чүй облусу Сокулук мал базарынан койлордун бааларын билип беребиз сиздерге. Сиздер каналды колдоп, тырс-тырс лайктардан басып, катталып көрүп туруңуздар. Кочкорду көрдүңүздөрбү? Кочкор кимдики экен? Канча баасы? 300 эмне эмеси? Линиясы. Линиясы эс бу жак. Эс басып кетти. 300 дейт. Жашы кандай? Жашын билесизби? Жашын да билбейт экен. Мына достор, баасы 300 дейт го. Козлар. Козлар канчадан экен, кандайсыздар? Баалары. Кимдики? Ассаламу алейкум. Канчадан козуңуз? 5 өн 300 миңге берет. 5 өөнү 300 миңге берет экен. Айтсаңыз болот. Бүт козу. 5 айлык козу менен 7 айлык. Ургач эркекпи? Барды ургач койгулганга. Номерди айтып коюңуз. Карабыл эле 80. Та, карабыл энес 80 дейт. Наркыларчы? Ошо бардык эле бир породадан экен. Карабыл энес 80 дейт. Мейли, 300 миң дейт. Алармандар көрүп атат. Бул навестин астында негизи ушундай кымбаттар бар да, бирок ушундайларды да алгандар бар да. Арашан, мыкты арашандар ошол жерде болот. Биз менен болуп туруңуздар. Биз сиздерге бүт көргөзүп беребиз. Туган кандайсыз туган? Эчкилердин баалары канчадан? Эчкилер 8,5 12 миңге чейин. 8,5 миңден 12 миңге чейин. Чоң. Өтө мыкты. Сойгонгобу? Же мал кылганга дагыбы? Сойгонго, жакшы. 12-13. Мусамды козун этинен да Көп берет, 9,5 да. 9,5 миң. Жакшы экен мына. 9,5 миң. Сойгонго жакшы экен. 12 миңге чейин экен. Бир козудан көп берет экен. Тарттымбы? Келди. Жүрүңүзчү. Кана. Оп, бисмилlah, жүрүңүз. Ошондо жакшы, рахмат. 300 сурап атасыз. Ооба, кызматтабыз. Бул линиясы кандай мына? 80дин прямой болуп. 80дин прямой. Жашы мына карбону. 4 жаш. Охо, базарда эң чоң ушул экен, Бою канча чыгат бою? Метр 3. Кулакчы, жалбырак экен. 20 дейт. Баасы 300 дедиңиз, Плем картасы бар экен, достор. Номерди калтырып коюңуз. 0778 77 88 87 мына. Куутка даярбы? Жүрдү. Канча кой токтотту экен бул? 50 башка чейин, Машалла, мына. Көрүңүздөр, эгерде туура келсе чалыңыздар. Макул. Рахмат. Макул. Мына номерин айтам деп эси келди деди. Биз сиздерге көргөзүп бердик. Канчадан бербей жатасыз байке ушу үчөөнү? Боло элекпи? Мына сода 80 миңге дейт. Өзбекстандан келген жигиттер. 80 миңге дейт. Мына сода. Ошондо канча кылып атат? Бирөөнү кылып атабы? Канча? Үчөөнү канча кылып атат? 80. Үчөөнү 80 миңде. Мына 3 башты 80 миң кылып атты, достор. Булар да үйрөнүп калды уже. Ылдый алганга. Аякта көрдүңүздөрбү? Кишилер урушуп атат. Сатпайлы коян деди. Үчөөнү 80 миң берип атат мына. Өзбекстандык жигит. Көрдүңүздөрбү? Содан үстүндө экенбиз мына. 80 миң. Көрөлчү? Мына учу. Сонун экен бирок, ургач ошондо. Мал кылдыкка жакшы экен да, малдыкка. Сурайлчы канчага эси, канчага берем деп атыптыр. Биздикилер жооп бербечилер. Негизи байкеден сурап көрөлү. Ошо. Байке, ошондо канча бер деп атасыз сиз? Кой, 90. Куш беремер, өзүмүз. Көрдүңүздөрбү? Айтпайт. Жаман көзү менен карайт. Ушул байке жаман көзү менен карап, жанында 90 деди. Айтып кой бериңиз, туугандар. Мен кишини тартпасам, ошо койлорун тартып атам. Туғандар ушул жерде койлор, козлар бар экен, Козлар бар экен. 5-6 айлык козлар. Булар каяктын койлору байке? Канттыкы. Канттыкы мына Сыгата району Кант. Козларыңыз канчадан болуп атат?
Qozlar. 14'ten otam. 14'ten surab atasiz, optom. Urg'achi irik. Irik urg'achi, bichmallar, ha? Ha, bardig'lar 14'ten mi? Bardig'i, kurukka 14. Kurukka bo'ladi, ildiy bo'ladi. Ha, ildiy bo'ladi, tushirib berasiz. Tushirib beramiz yaxshilar. Yaxshilar tushirib beradi ekan bayka. Nomerni aytib qo'yamiz. Mana ki, yaxshi qozlarda bor ekan bu yerda, mana. Baga baylog olib kirganga, bo'rda baqqanga bo'ladi. Nomerim yo'q ela. Yo'q-pa, ma'qul. Bozordan sotasiz. Buyursa, bozordan sotadi. Ma'qul bayka. Bozordan sotadi ekan, do'stlar. Mana tug'andar, jemdan boshlaymiz birinchi, buyursa. Bayka qanchadan? 25. 25. Mo arpachi, arpa. 25. 25. Jugorichi? 25. 20. Bardig'ilar 25 ekan tug'andar. Anda desa, mana o'sha iniminkidan so'rayli. Bit 25 ekanda. Qanday inim? Yaxshi? Bu tartilganlar qanchadan bo'ladi? Tartilganlar shu privatdan jigori arpa 25 so'mdan. 25 so'mdan bo'ladi, ha? Buğdayın qancha buğday? Selli buğdaylar 24 so'mdan. 24 so'm. Arpa, jugor 24 dan bo'ladi bardig'i. Ha, mana. Do'stlar, dastavkalarni da uyushtirib beradi, chalib ko'ringizlar. Nomerni aytib qo'ying. 0700 62 89 55. Mana, aha. Rahmat, mana jem jugordan tartib ko'rsatdik bu. Qanday? Oho, qaralarni bo'lib qo'ysiz-ku. Urg'achi qozlar. Büt barı. Maldiq ekan, tug'anlar, büt barı urg'achilar ekan. Aylantirib ko'rsataylik, ova. Qancha yosh bor o'shanda bayka? 32. Mo 9 oyliqi bu yilqilar bular. Bardiq bu yilqilar. Bu yilqi 8 oylik. Erta yoshdagilar. Ha, 8 oyliqlar mana. Bunday отборный ekan, ko'rinib turadi. Mal qilganga, hozir baykaning nomerini olib beraman. Bunda kashtanlari bor ekan, qaralari bor ekan. Bardiq urg'achi. Bunda uzunlari bor ekan. Nomerni qoldirib qo'yamiz bayka. 0705 0705 menen 26 79 79 00. 00. Kimde giyim qo'y qilam deb tursa, ko'rsa bo'ladi ekan do'stlar. Kichinakelari azil ekan ichinan. 4 kichinaki. O'shanda qanchadan berem dedingiz? 23 dan optom berdim. Qanchadan? 23 dan. 25? Tandamayga 35 dan. Tandamayga 35 dan 25 optom. Ma'qul bayka. Sodangizni bersin. Bunaki chalib alsangizlar bo'lib, baylanishib degandek. Qozlar qanchadan suryaptir? 22. Sizniki qancha yosh bor bu yerda bayka? 22. 154. 154 mo'qoroda, tigi qoroda sizniki. Büt. Ek. Ha, 100 qancha yosh? 154 qo'zi tug'andar. Mana bozordandagi kelib tanlab olsangizlar bo'ladi. Hozir mana balalarni uqdingizlar, emi nomerini so'rab berasiz. Mo qo'y bu. Bularda kiradi. Boshqa? Emechi qanchadan berasiz dungini? Mana ki. Bo'ldi shu 22 dan. Nomerni qoldirib qo'yamiz anda. Qazayn? Yo'q bu. Aka berasizmi? Nomer 0709 07 1545. Mana 154 bosh bor dedi. Chalingizlar. Bular qancha oylik qo'zlar? 6-7 oylik qo'zlar. Mana atkorimga bo'rdib, semirtib, qishi menen bag'ib jazinda qayra sotaman deganlar bo'lsa, xayrlingizlar do'stlar, tug'andar. Andamesi dag'i jildi qoldi qarab. Like'lardan bozib ko'rib turingizlar. Reklama uchun nomerlari 0707 388 350. Mana отборный qo'chqorlar ekan. Ular sotilib ketdi. Mana ishlar ketibdi, sotilib ketdi o'xshaydi. Qanchadan ekan tug'andar? Ba'lar 24 mingdan alindi. Alindi bu. Voy, krasavchik. Alloh razı olsun. Aytqaningga 24 dan alindi. Mana tug'andar ko'rdingizlar. Jana bir bayka aytpa qo'ydi algan ba'zinchi. 24 dan. Biroq yaxshi olib tursiz, bunday cho'ng ekan, buyursin. Ikki qorani oldingizmi? Bular qayoqqa ketyapti? Baylaysizmi? Jallo to'shqov qayoqqa? Aqsiga, maşallah. Mana Aqsiga ketyapti, uzun. Qo'chqorlar ekanda. Rahmat, Alloh razı olsun. 24 dan dedingizmi? 24 mingdan olinibdi bular. Jindi qo'chqorlar ekan. Mana do'stlar, qoralarni tartib ko'rgazdik. Emin mo'g'o deyqandarxinda ko'rsataylik, qarmab turganlar. Qo'chqoring qancha? 19 bo'ldi. Aldingmi? Mana 19 mingga oldim deydi. To'g'liq. Qo'chqor ekan. Qursoq bo'yga ketadi deb qo'y. 19 mingga olibdi do'stlar. Jana 24 mingdan olgan Aqsiga ketadi degan.
Moshni qochqorlar ekan, biroqchi. O'zi turgan, uzun. Mo qozlarni ko'rsatib qo'ychi. Bayga qandaysiz? Qanchadan urg'ach qozlaringiz? Baholari? 18 mingdan. Bu yilqilar bular jasqi. 18 mingdan mana baykam so'rab o'tadi. 3 bosh ekan. Qanchadan bir savdo bo'ldi? Bir aytib qo'ymaysizmi bayga? Qanchadan bermedingiz? 14.500 dan beribdi. Savdangizni bersin bayka. Mana 14.500 dan so'rabdir, berilibdir. Bugun kunga ishanba, ertang jekshanba da bo'lib bozor. Mo qo'chqorni ko'rsatib qo'ydim. O, Tug'an. Qanchadan qo'chqoringiz? Kimniki bu? Shedevr liniya 130 tishichi? 2 tish 130 ming so'rayaptir mana. Parametrlari qanday? Bo'yi, qulog'i 20 plus qulog'i, bo'yi 95. Bunaki qo'chqor. Nomer qaltirasizmi? Aytib qo'yamiz. 0500 menen 30 796 chalingizlar Tug'anda. Alam deganlar bo'lsa. Bu yoqda da yaxshi qozlar bor ekan. Tug'an, qanchadan qozlaring? He? 25. Bul 25. Bulchi. Sharpeyning liniyasi ekan, qana? Mana. Bularchi? Bu 35 dan bayga. 35 dan. Bu qaysi liniya? Bu buldozer. Buldozer deydi. Mo'g'chi, mo'g'. Bu Cherokee. Cherokee ekan. Qana ortidan ko'rsatayinchi, Cherokee deydi mana. Quyruq moshni ekan, biroq tik ekan. Qancha buning bahasi? 35 dan bayga. 35 mingdan so'rayapti buni. Savdo bo'ldi-ku, bozor savdo qildi. Ha, 5 dan. Qanchadan berishdi? 30 bergan. 30 dan bermedingmi? Biraz qo'shta beretkesin, he? Savdangni bersin andaynim. Yaxshi, mana 30 dan berdi deb. Yeysi aytib o'tadi o'zi. Qutingizlar.